Hello guys, nonton Khupor Kaham Phrung Kaham channel lo ke tini boy blog ke chongnai leina tini kha anrao no sayek nari nai mobile recharge no tuye Barikhe keha Khupor Kaham he samayo chong borsik champai nei ha borsik ta ha phainai ha budiyo borsik ta ni Khupor ta ba Khupor Kaham ta ye chong mkhawo mchimayo ke aboki breaking ke chung tau sun jorawo jotono sio mobile tongha singke recharge buma khiu talbui inke arphono bahabru unbok pando Barikhe khokchiyo recharge ke nai nukha talhani recharge ke la nai bet thake khokchi lai pe tong mami ke dam ruru ke ongi thangoni bok pando khabon bok pando tini bo video nduyo no Khupor ta khamai nai ake no bahabru le excited phone ongnai he machongo aboke breaking ke tawbo phainai borsik ta 2025 borsini January 23 ni chiyo January tal nokha sal kholpe thaman chiyo ke pa ha recharge ni plan ro slay op paine ha aboke breaking ke chungjo to sio recharge khone ha singke bang ya info se rijang ni katui ni man chio se chung starting ma khio no Airtel tuidi Jio tuidi aketre sim phone no use khedi arpho recharge kri ha singke call pho ha phaya ake benyo pho call khemeya ta osu jorao je ongi tomo system ke bodi khise himbar pho bo 23 January 2025 ni chingyo ke keha trai authority ba telecom department chingyo ke ye keha Khupor ta sakhaya ha abor oke breaking ke jeskang phuong saye phaimode ta o abomas kauni plan chamro no pho uchi ha activate ma ke phinai ba bono mari phinai service mari phinai hiye ta oke sakhaya ha bor oke jungsios kang pho oke chini mobile keypad tuinai bangmo ba ke top up ro staw ye chong recharge khilayo ake bahabro le rang bang ke staw mayani khauchi chok ni pho top up staw ye chong tuyo beno emergency call khenai ake beni call phono laso mayan bo pando himbar pho tawo ni jebo plan ta bo tawo je chung use ke tongmo je tawo active ong ye tongmo ke nini mobile recharge pa ha singke tre kana pho call khemaya ake beni sau samunaye beno call khenai pho sau phono khemaya abodi ke se ong ye tongo recharge pa ha means thoyung ha inkar pho taw ke abodi ke ong ya nong rang khau pi cha ka ya ha singke SMS pack ni bo ye chau se nong la nai ke SMS pack chau phono staw ye use khemayo ake khau chi chau phono recharge ke ye top up nong staw ye abodi ke ye ni sim no nong active ke ye tuimayo ake tra bu se thaw ya abuni khui phi pho chungba habru sio je parawo tower kahama ke internet kahama ke service ongya jaga internet kam ke maya jaga role salbui internet pack mangna ke khuila ye ma tongo abor oke briki inke brown bo pandawo internet se maya ha singke internet bro use kenai internet pack bro use kenai are de koine ke abuni bo pandawo je bro only je kauma salini man bo chu se recharge kenai ya singke bung abon bo ye pho bung plan choose ke ye recharge ke riala mayo only voice call ni bo pandawo nung aboro tre internet pack SMS pack last ya mani je voice call mohan bo pando khenai ka abudi ke phono khemayo keong ya ke bo nung je tawo ongye tongmo internet pack voice call SMS abo joto su service rono no use kenim chuke abo phono nung khemayo bo sar photaw ke jenini mchumode ake je ka ya chu ya je bura burcho sia internet use kenai sia ne rombo pando ke abe tha Khupor ta ake tre thaya ke bo chung top up je skang phu o khauchi mas tawi pho chung chini simno active ke timayo abudi ke omoma abo facility no chi tre wa ha phero ye mai phinai ha ombo ye chabon bo iphono Barikhe Khupor Kaham samayong ke chung boro specialist atha singke bahabru le sim keni tuyo ke taw bode specialist chung de youtuber onai raw ba tre social media wa active un to nai raw ake aboni khui phono tre business mat mo je bro unge to nai raw le sim keni tuinai bang mase ke sim keni nimsiya talbui chung sim keni le recharge ke tuimeya damru moni bo pandawo ke rmp phono chung breke khepi kehano recharge ke abo keha baino samung churiyo tre kehano pho ke bodi ke se chung use khenai bang ke bo se taw ke chung chini sim no abodi ke khiyama ni pho khauchi chu recharge ke mo bai pho chung sim no active ke timeyo beni call pho phaini sau phono nangke abo baino call khemayo ke bodi ke se tawn jorao ke telecom department ni chiyo habala ye tiyo o ake bo dai free food ongphono ongnai phainai January 23 chiyo boma service start ke onai ba activate ke onai hiye tawn jorao ke sasaw ye tiyo o naro ba habole sipono sipai khna nuphono nupai khna ye ma chongare info tini bo video ke jem chi aro je simai aro no kauru be sai ke sako iknari mose aro minaro discount chiole recharge dam ro phono taw sale lainai ye ma chungot mami ke je bro internet khatung ya matma khatung ya te other service khatung ya rombo pandawle only voice call ma ke pho chung recharge keriye timemon bo pandaw ake tre thya kau ke sim pho chung nokha borsa moha recharge kiya tuin pho taw ke
company je company phono je telecom company phono abo sim no deactivate kemeya means thuye hui meya in case kango ke aria jono kha talha tal no recharge keya tal thamro recharge keha singke abo sim pho chu mi ha singke telecom company ro je sim je service ni pho Brom chumi asingke sim no thui phoi mayo deactivate pho kheri mayo bo sar pho tauke abudiki khemaya nokha borsa jora ni mobile recharge tongtho kuitho nokha borsa jora wo braw manai sinai nokha borsa ni lai paye se braw decide khemainai abo sim no deactivate khenai de ba uchi ha activate tengphinai de abo joto sorono je company ni ophono braw decide khemainai ke tini ni video le bono no joto bo khupor tano khnaye bahabro le no nim khawo srangi ma tungknaye ma chongo are minaro naisinge tonde borsik taso phaimo January 23 chinyo bo service paha activate onai ake bo video no tuye naroni jan jani chongmo naro tola comments dikhe sirok nei tapodi ke chongchi malai phina trevis kam video bode bode video tawo na joto video no raisa mon chingka to yanjara nai tumon bok panda na joto no khakchang